Ka umdi basnyam bat penjasliang. Nohprah Premium Meghalaya. Khubor bagi penyang sobhai pi syakimat Khubor nak janmit. Hanya phashwa syakimat Khubor nak Jylla. Menteri ka sarkar Jylla bakmi ikatanat kakoi kakhya uba wailat miki Jylla. Ulay thu bakajing kran kadangyan bani penbet halo kajing khang tala digitrai jakai ka PHC hakashnong nong wailingkot. Uba Jylla ulong bo dan jing tip satya hakanuk rukom kitrai jaka bat katanat kakoi kakhya kia soy ka sekolah namarkat kum ka kendon jang katanat personal ka sarkar Jylla ka syak ban aikam sarkar tang uwe na kanuk kalong yeng ka bakitrai ki ai jaka syaka sarkar. President Jong Meghalaya Pradesh Congress Committee ba Vincent H. Pala Takashitri Nohprah arajar pausan. Ulakam bakaransan One North East dalam khamat the National President ke National People's Party Konrad ke Sangma bernong seng Jong Gatipra Motha Party Upradyat Bikram Manikya keritang kebut Jong ke RSS bat ke BJP. President Jong Meghalaya Pradesh Congress Committee ba Vincent H. Pala ulakno bagi Jylla Meghalaya hapo kejing sensyar Jong ke National People's Party kelakit ram renjan bat 40% naga gross state domestic product kedai bersyushim bet takaram. Uba palau loy thuru bawat ke NITI ayuk kadap maham lupa ya ke Jylla Meghalaya bakan kit ram renjan kadang yai beteng banjushim ya karam hakaba omla syu bansiu hagisnam kibansawan namar baka jinyo lum khajana kaduna bha hadu kata bat hakaba khadu ka Jylla kan hab banam tangai ka jingis nei jong ka sarkar pedeng. Ka Farmer Faith Organization hakalai potrik unai wing arajar pausan klapen long yake charity fundraising kumshibentaban pinmi pisa nakabenta ka Farmer Academy bat nakabentaban krisyan tulop pikirhingkai jongan ke school blasteng hakashnong pendeng Mauli West Khasi Hills District. Ki pulit ke anti narcotic task force ke East Khasi Hills District ki blayo ke jingtip ke babanya nagatna sentiat kashitrik Nohprah arajar pausan hakapol kumbalai bije no phaisngi kilio kem ya ki langot kisnar khai drop ba Jylla ki basa mit hakwe ki yim basa hakhendai lat Shillong kablatip kerteng kum ke hotel Seven Sisters hakajin talasi ki ni langot ki pulen kilio ban kurup yo drop wakhya sapu r. sanpundro gram ublat hep hakin lightly ki sendok thep saban. Kinoilam kedor bashnong omnyang bernai parila harengkat ka jing sendalang kinoilam kerib hoi youth welfare organization hakashitrik Nohprah arjar pausan kila IT de jing tho sha office district medical and health officer ribhoi district ban panjing penshai halokurukom thepkam haga kedan grade 4 nagabenta ki kam ki balai hapo ka maternity and child health hospital keban sapli no shen haga shnong omnyang bernai parila. Kinailam Jong ko All Right Marwet People Federation kila ujor show deputy commissioner karibhoy wabilash paranwat halo ka jingdan jong ki brew ki bedang yai beteng banti khendo bean hagbe bon ki jaka hagathan Marwet Ribhoy district kidi khot jong hanyo trap National Youth Front Northern Region lalam khamat do president uba Hastings Lingdo ringkat ke jinan lang u vice president ke HNYF sangkeme uba barna mani kelit ban khang tala ya ka wei ka karkhana snajri kablatip kerteng kum ka resource rubber private limited kabadan hagashnong mausmai khatwei main Ribhoy district lalong try do wei ubar Jylla urhit kapur hakabala kenno ba uni ubar Jylla ula penyat ya ka karkhana klemi kot kisla ki babyang. Kipat ba no shnong jong shnong mai khuli la kenno ba ki pulet ke Jylla Assam kimshim na le AA wat haba klaidan lang hakapor ba ki runar naga Jylla Assam kla pendam ya ke jing tho haki atli ki tablet bra tho bnya ya ke jing pentrei ya ke scheme NREGS naga sarkar Meghalaya haga shnong mai khuli Ribhoy district kari ka jingja klalamru sharu upot baklami ke jinga kenat haga shnong khapot ke Meghalaya bat ka Assam haga than mai khuli ka sinjuk ki klit no sinshar shnong mosen ram blok dalam khamat du chairman uba hima dorap sang hakashitrik Nohprah arajar pausan kala airport shibna ya ke Meghalaya Power Distribution Corporation Limited bakan shimti hino bansam ya ke boarding hamosen ram subdivision ki pulit ka anti narcotic task force Meghalaya klayo kem si onong thidrok na yo polo
hadi ngajing pla jong ki langut kisnar khayidrok ki blasha kem na Seven Sisters Hotel Police Bazar haka shitrik Nohprah arajar apusan udrok bagi pulit keliok kurup na amit thapa ha kani gasngi udan gajing kya kabalai po point lai pundogram teunu nong thit drok ki pulit kira no shathanat but register ke case hapo ki kendon jong ke NDPS Act kidan pusangut ki kena kenthe ki bana kane ka Jylla ki blai lambe an shege Jylla Karnataka da koi ka seng de ka jingkular banyarap yaki nadu ka jagasa ka bam kadi bar ka puli puthi henre habalapoi ha Karnataka pan kalong da khongpong bat ki im janjar penban koi ka samla kula tip kerteng kom ka bless bina marak ka blar po wisdom karta na gashnong jorbil Kylleng klayap hashan hadim la suba bagala sha yu hakatrok nakibenta jaga kle kat hado manda prapom kadikla jia ka shitre ku Nohprah arajar posan hakapur kar abji amendment hakashnong kamla bagan kabadan hakathan Kylleng Ribhoi district Kamigilai State Commission for Women harangkat kajinga Trailang bat ke National Commission for Women New Delhi haka atu ku Nohprah arajar posan lapen long kajinga thirnia halo ka an prevention for sexual harassment at workplace leni ka blatip lingkot kum ka Posh Act ka balong State Convention Center Shillong ka chairperson jong ka commission ka kong yamon lang sim habakaran hakani ka jinga thirnya kaloong bagi kinthe wat hayeng la jong ru kim shnat kalapen kan mau ya kintien ka boong raktin nong way from the womb to the tomb ledina pelakon shajinta katu kaningut ke samla khasi kalapen pau ka jingya jingmut but yo I ka jing phala shiki way pat kiri ka Pyrthei habki yo alat ban mi khmat ya ka Jylla bat ekri India haka youth exchange program belapen long da ka sarkar hakri Indonesia kiri ke samla kalapen pau ya kane ka jinga chimbenta jong ki spangut ki samla haka state level chief minister's youth exchange program belapen long da ka sana sports and youth affairs ka sarkar Jylla haka atrik Nohprah arajar posan ha multi purpose hall ka school ba nehu Shillong kidana pusangut ki khna na ka ni ka Jylla ki bla yalam da ka Laysanshire Cultural Society Karnataka kidi ki khna ki dei shuphongut na East Khasi Hills nyongut na East Jainti Hills ndrungut na West Jainti Hills but iwe na West Khasi Hills yakini baro lawanyalam no mtakasngi shakani ka Jylla but on pensa ha children's home girls hamokasya mentapeng la poishi ki Khubor nakari kaken hon menteri jong ka Jammu and Kashmir balakli rumindrang ba Umar Abdullah kan sa syong jingalang hakasngi balang panshim yakarai bakongsan kin thokru kijing pinkala thamai hakabha thongkam thongjam kam minrang ba jong ka West Bengal ka Mamata Banerjee hakasngi baar kan supply pat ba yakakai pot hala kijing job ki program jong ka sarkar hakikasan ligisnam blalait no ka tunumur congress blailam da ka Mamata Banerjee klabat yula kam sinchar haga Jylla West Bengal nadu usnam arajar khatwe Umintri ka sarkar pedeng udhamendra pradhan hakasngi baar lata kranting ya kalyang persha a parliament daga bakenno bakla persyang banthau jingkulmar batle bian haga jakayatai jika jinga kran kibidan jingmut kadiga jingkin tho kalong hadin bakalyang persha kalayeng persha jika jingpin trekam jika special intensive revision jang electoral roll kebrang ya syakmat bat dawaru badiban wanra jika jinga kran kebabnya halo kanikamat Kajing persya halo ke special intensive revision jong ke electoral roll klanang khamjor sho akasngi baar habu MP ke BJP ushanak mani Tripathi lakin tho ya kalyang persya bat kenoru bakla pensapryang di kajing kulmar jingmut bat penlong sopudung yaki shlam terekam jong kari tamanyo jimentoy hakasan Pyrthei hadu sa phulai lak tam gi kerteng jong ino thep vote kinsa shaweng na electoral roll ha election commission of India ya ka bon sepenmi ha khan rodrik Nohprah arajar apusan kajing don jong ino thep vote ha ke Jylla West Bengal kat kum ke electoral roll hadu kar phnyau trik urusau kalong hinyau klur dupun rolak la phnyau ajar sanspa ap khandai ngot kumba kasan hajar tili ki jaka thep vote kila bandon hapo ki private complex naga benda ke election jong yeng dor ba thau an ke ban salong house nam arajar phun reu ha ke Jylla West Bengal le thu ki talong Khubor na ka office jong chief electoral officer Kuwi Kylleng stun jong ke indigo kami na Kuwait
banwan Shah Hyderabad kelahap ban pai din biang Shamambai hagas ni baar hadian bakladon ke jingberngam ban Pyrthei bom ke belayok pediang link ba ke email kini ke Khubor berngam ya ke belapa syaki bor bedai pej ke Kylleng sun Hyderabad kelamaham ban Pyrthei bom ya ke link sun hasun mentapat tu nyapa syaki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei Presiden Jongga France Emmanuel Macron Chancellor ke Germany Friedrich Merz bat kiwe-kiwe ke lam jongkiri ke doba Europe kala kentaj ya ke jengkranya suk jongkiri Ukraine kala dan lang kinong mikmat nagri Ukraine bat nakiri ke doba Europe Secretary General Jongka United Nation Antonio Guterres ulah terwah bantau ya ke Common Administrative Platform kenang ban pensuk ya ke jeng terekam jangka UN Secretariat kebedan hagi jaga terekam per bat ban pendunaru ya ke jenglut jengset jangka United Nation Presiden ke Russia Vladimir Putin letu beksipai jangka Russia layok kini biang ya ke shnong Krasnor Mix kebedan hakatan Donetsk bat ya ke shnong Volchans kebedan hakatan Kharkov lapentip ukurwa na Kremlin Umidrang bakdu keri Kanada umakat ni walaupun mena walaupun kutno ke jengishin benta jong keri Canada hake security action for Europe jong European Union kat kumukurwa walaupun mi pat ba ke Canada kan sepin mi ya ke Defense Investment Agency bethamai naga benta kimat yadari Chancellor ke Germany Friedrich Merz uruong bagi Germany kan yang persya ya ke no-kuno ke jingasa ya ke sekolah ya stok wasyupin mi hukum halo ke Ukraine Umar selapan mana ya kani kejunya kerana berkelar Pyrthei Khubor ringkat baru mindirang bakdu keri Poland udon lantas ha Berlin. Kerbau nong ilam barang bakdu jong ke Pakistan Tarik Insaf Imran Khan umpat yolar banyak kendu. Ikino ilam jong ke parti bat wat dikibahing SM jong ke parti ke penlong. Dari junya ki syabar jong ke Ying Bishar Islamabad High Court bat hak patok in Jylla jong ke Rawalpindi hakas baar. Uttarakhand uberi Presiden Jongka Baloch American Congress ulihat hu bagi jing thom dekiru khendo irade ban Pyrthei bom hakathan nokindi Jongka elaka chagai ha Balochistan Persya ikshipai Pakistan kidi jing penskem yiki jing maham balaslam ha dekinoilam Baloch Kajing ulum khajana naga jingdi gitiar set jongki laili company bapau nam jongkri India kua penmi gitiar ya dari kala kio da pra.8% syakah $0.1 billion haus nam bladam kakum gujing ken jongka Stockholm International Peace Research Institute Hapo kajing sensha jong uhe shipai ke Pakistan u Asim Munir kajing nait luat jongki lar Pyrthei Khubor kelahir bha hagari Pakistan hagani klais nam bralet no Hagabagi nang lum Khubor kentei klamat di kejeng syak penci tampen. Tigitu lagi Khubor hakimat kimat menjaga janmiat kublai.